Kenyam normal we can ask the content barwani linguaseme biakamal ka Nuer online TV channel and wale shanka jandangro ka pairo ronkine dangro with the jandangro the bakel bana right kitchen content lat karodian rewicha ka South Sudan ka men ban right tin along tama ke jangwaseme no bikon focus ka men chalat ke kui mal kamalat ka Nairobi no take a job shalar natin contin take a bonus shall ke UPA a very important message and me cause gor kon bantin kon dial kon lat ko ren banaka ngaj no ngum jitu okay ngum choda lat no ko en Tumaini peace initiative mo take a demand ke te gor gono ba las letten to dem al de ko ben gajere which ka South Sudan but mo kan kon let tel mal me de le ben ma don ko na me do de dien bo no kwa delay men ko alat kaje but bana full detail ban jelling man chalat pagan mum quer UPA ban jelling jari pod me ka bana tete ko ken ko no lat boka ku kuma SPL ayo katin kon lat ko di reda gwaye bana je to ku pagan mum quer United People Alliance bona shal ka UPA UPA kana ready kana sharan ya laka ko bikan we kajan new Tumaini peace initiative cha to gane kaka Tumaini peace initiative shi jidit naga gwazi da ne chakaje ne ci kira kamrar no ba man tin ne ritual ke olar group ba non gwaskel olar group kane de konte kante gwa malgame da ne tang ke 2018 maron kin dang ro ba de ke tang ke Dr. Machar can appoint a Kim Yadi. Nay, they can't potential Keola group can a lip get to man a peace initiative. Chan right, come on, La Roda. Tumaini peace initiative may charge to Kamalat Kajere week in Nairobi. She will take a one down one to show and Guasami can bong down one attorney. And she already unwilling. She can military you can form shall UPA United People Alliance jen madi nikien dial ken tikana madgwaskele jen chali UPA yo UPA a coalition of opposition outfit can it konde je participate gwamal kamedan ke Kenya la Kenyan mediators Tumaini initiative dan shalat mishal ken ojene wa I hope ke adwar mu moy naka ngat ko bi mal beben made kor dana tore wika South Sudan daraja kapchong no ka kanete konte cha bayrar kamale tanga ke 2018 ne chikan logo ne woka gwa malka ne chaja tan you can participate ke jen Tumaini peace initiative mone and Tumaini peace initiative me chaja releka kirmi yadit kanete konde jikare ya leka then ko ji kuma kin yadi chika right ano ke kuma Kenya je jogo no lwakane kan bonten konten chi gagrar ko kir gorje no bonato de kan support kan wo dare transitional game dare je delay tele kuin kwarm de malat no chwe je Kenya chwe ka jok mi mo cha yutu ngwan cha ka wasting by the way lot of money to cha waste are mal kan mo korwade me lat ke Kenya ko ya tung ne 2023 gwazamo an malamo chwalat ka Nairobi me chi ko were de right na ke de manitin kon gurke ko de mal de we ni amde right na ko South Sudan there take national election again ko na focus tin along ba ano which me to koro de ke je to koro ko tela mal tele kuin kwaram lat kare which ko me chaje ka no ba mal ba je lat ke ba kuin kwar ba je lat chukem yadi chwelok jen ko kor ko le tokoja and me ku South Sudan ko independent ko je ke 2011 me kan no de mal de kan no den chukir chwelok chwere jak jen ko le tege kore woto ke 2013 ko 2011 jen ko independent kwa le je ke je then ke 2013 chu civil war you to gwase chi president became yadi che dagma charge je weekend all is cabinet then you order queen team dadien
yo gwada kuma cha chu kam wude shal ka me ke wude nyam ka nan gulo ngotine tema men chale waniga ana chu daga machar chu lar no boro de chung ka 2015 jelo kirm yadit ka je chu ku gor bereng machar be yen me ku kor ko la to ka ja e ko dan je to kimne to and then jinawe ko ba mal ba la 2015 kan ro da longa 2016 chu ko nyoko to 2018 chu peace deal mo chu jalat non ko ala chole revitalize peace agreement ko dera ko dana to ke chi to ko rundang di der ja capture cha unity government cha chak ngwada mo man ko ala chole transitional government and me cha chak chu na ro ke power sharing ne and power sharing mo jana cha gagra to ko ala chole ngwale hola group ko no right ne no ne de ti ka di man bote bana link jari poda me di man ken ngor ken ke ko de mal der wo wonyam ka chang wal jok ka pairo ronkin dangro jandang ro bakeleme ano chu kanir chal ka UPA chu kan warga chu kan ngor ala United People Alliance chairman den ke kweren Gerald Pagan mum ana chu right ko chal Gerald Lazarus Sumbiyo jen ram me jen la chief facilitator ka jen mala chal ka mo Tumaini II initiative chala Tumaini in Rode Tumaini Rode again ko Tumaini initiative ne am che je chana mo chola no Tumaini II initiative ko en Pagan mum point e kan te ne am te lat ka male ne am mi cha ko yar ke kire ka jen pairo ron kin dangro jen dangro de den gwade che dagmo cha che yenten je why should I continue with this group to tell power they have no military they have nothing at all. They do not have any position to negotiate with me. A kid, you palant on me. Then you actually call me you gonna me the peace initiative, eventual Ketman peace initiative is dead. Tell you, they do not care about Madame Road. Timela Kona Lameda and Ottoman peace initiative in them, just Latkin delay man kaja, qua confuseness as Sudanese and no take a hope, Latke, maybe Malbin and Telamal. Ko kon di alto ken me meji kana declare no Tumaini peace initiative is dead ka pai doke pairo ko me dan ja caption pairo pai dokyo pairo mo we pai do ko to you gonna pelan to mo kan kala continue ko ngai kan ramadan men kullu dini janan jak to dalti ko ba kala let e da ko me cha mi che da ko me cha kana yen ram dini jen so ngode kiro le border ke kan pan TNT ne so ko kuja mo she kwene Pagan mum queer United People Alliance and then she orgame she gor no kon bene participate kajen Tumaini II initiative and balat do know can she can be participate ba can pan you are ready to engage the queen malka ko bene tere wajamo kamal dana balare wika so dana can ko kon part of that but tenne ke de mane bote bala let ko gore jeno bi malbe ben ki boat kamadana lat ke jen queen me mi chol kon me Tumaini peace initiative ko Tumaini peace initiative charo de be per ko be mal be jeno rewi ka South Sudan target kirmi yadit ko target ne kuma SPLA IO ko target ne Dr. Riek Machar kana jikwara ko ta mace kana no tele negotiation table mu bigal youth nen kum kirmi yadit ko Riek Machar kana shi kana tul ko chayen ka juba and then natanelo yadjatin rartong mi jiram dan ko dial ku lat ko le den wane cikiri guje no chalari so the only way no baga gorije be goro betman pizen cher be nyong mele beje den be kula trika duo mi mo mi be kume SPLA wo marai ka natanelo yada tema acting chairman ka commander in chief be kula on agret jen dan gore and point there kim yadi right now right corner film the dien mo gore jen me gor kire ena she chairman dung UPA Pagan mum ka jo chalat gwase me jene ke ready bare jene gor jeno ba binedi albi gazel participate jene nyok bon mi bag kwen boko to ko ene chelele wonene she Pagan mum chelada wonene. In this regard, we consider the immediate release of all political prisoners and necessary prerequisite for the creation of a conducive environment for dialogue.
confidence building, and meaningful participation by all stakeholders, the statement added. Jolin Korme, Mishala, the wood shall paganum. A general, Kakwiko be Malbo William, going in over Dakuma Chark and Jequara Bakadilun. Bagadil Kambar Katijin. Badil Kambar Katijin Benakulu Malka. And you general Janagur can go down about Mal more by the Latin Kiro the Mo Bella Guam Momisha secure environment Mogua. Kongai corner Kim Yaditila Welled. There is each all and Taman who are Malba Blood Bad Bab Kamiji by Nankajuba. By Keban Nangajuba then the Teltar. So right now, chicken colaro and a cold becon could take a mat, becon take a mal. Go region, Yene diala contin, go region or days of Sudan there win yam, and a team be a lalet. Yen bia guan mugwa bia diri aleka, becon could let go be malbeben, ko malcha be lora bang. Mala be guada dan en hina chikori and aleka, kishikamat. Chipagana mum, shawargamo, chajagor. Wargamo sha goro gwapan ko gore jeno binedial ana bikante kan ka polsin dan tiketin ko kan te ka polsin ke na kon tiketin jirman kona anana fagana mum jena a kwer jo chirman kon diale a kwer mumago de malder de tere wi ka South Sudan an mala no be de tin by the way chirman chana ngach teleman malabe gwada dana bina lora bang malabe gwada dana shina tru realeka ano shina chonkel ano sha duptin konde na nyam guje chaka ngaj ka cha do dana la obstacle cha ngaj no menden chiganta ma chi South Sudanese chigan ngaj no obstacle chain tere wiki juba chi UPA United People ala nyikan kula da wona ko bana kula wen yam kon kula take ka solution kaman bana nyurtin ane da tiya kallon ke a da kuma cha kallon gaje kan je kware aka berar and then bana kula we ko wo bi mal be bene de bana kula bi nyur reason le la mo gaje ken ko na pagana mum woman yam GS fila yo chikana reject no bi ka participate unless cha da kuma cha je release kallokin ya de no be je release a change UPA ko participate we can outcome dian balamandian of course go region they can surrender kakir but they can know the only way forward and country right now morale mishi UPA they are not doing anything right now e kuma feel you take a higher power right now cause the Canadian content ganga dortin ganga which the Canadian con document and marginalization a lot ke kuma kirmiyadi gwa me kana go take a malma deben a Canadian con tillet along ka go de mal der bere we ka South Sudan. So mit takan karar ce ga malbibin ka jana malami waje da alaka ko ba ne da konti laji SPLA ba ga burot pin ce be let an lata da kuma cha ta je kondo nyen den be malami be je kula guarantee no bala successful so she United People ala ni kala no ko be bana wo nyam no ne pan we are ready ko ba ki engage ka janna ne tin konti la mediatory ka peace initiative lat ke latimani ana gone ba unconditional release ba jalat ka dar macha the same way cha di man cha lat ke ja Africa Union ke C5+ ne ko ni chiro ci Nigeria ne la do no ring macha lo inke jala request South Africa da kuma cha lo inke mi cha ko la da tin ga tin no jene no cha ring macha cha de lo ring macha lo inde te gane de konde la judiciary alo weekend no ci kana rija man cha la da international community kan ko ndi alman dana lo da mishalat natin content la bon ka Africa ka shi wore jack and then take other things to bala da kan tiba bitik duba bi gane jaga jabe jiram dan lokmal shi UPA kwere pagana mum ajenne ajene keredi ko de kan rega dan tuogre which ka South Sudan de kan kap chong we ne ko de ja kap chong the civilian de ka gang civilian protection and okay the country de no gwan mogwa the humanitarian de mo access bako de kan kwande kan nangre we kan den kon chuch anyoko kan gor ko no babu naren nyok murel naru de ka bako do bda de naon yam ka je ano de na tika mara de na tika malade ka de ne kon tere ka South Sudan de kan no malade akane keredi akane UPA they are looking forward to work collaboratively under your facilitation to ensure this dialogue yield a tangible and concrete outcome in terms of peace.
freedom and justice for the people of South Sudan. Warga mugorkana kum mandana lan mal rewich ka Kenya alaji Kenya. Chikan lado nene chilojen chete the long kanji UPA United People Alliance ko sha kuer ke Kenya president William Ruto chaja ko jaram dana bit malama biela chikan gujeno enemy to president William Ruto tin nene no bi malama bele ben kel wode lato government of Kenya chare dal kan bi kan kum Sudan bi kan support ni diala kontin tere kori tin ga ke kirm yadit kan tin kontin cha tagrar ka cha jodien cha jalin ko ngai kontin bon wante kutin wa bi Samuel ke bi William Ruto berdialti be ga jakago. So President William Ruto aramchor yalakan wo berindi ala kontin nganga South Sudan ke jen gwad be ga yalakan. But I not forget kirm yadit medan me sha relo dinga cha jak gwada kan yeda ni jian me cha jak no we right ke dak machar me pai dak machar pai yen nen me dane sha wala de kirm yadi chere jak no de relo dinga de right kene dak machar chujon dak machar jong ne relo dinga no jin reng machar te ram ku de jiene wer ka wotini nga wotini yu wer musebene wotini ko Uganda me che no bi ajek den bi abjek pen kana wo jeng na ka dak machar President Bakel nan mi ci gar mi bijen right now and friendship we wene there kwa dong sha William Ruto sha Martin ro bela ram dana be peace be facilitate ka kan ne ko la warring parties. So it mean that we shall get involved. Okay, don't da la magwa che je ko ramidi ka jak we de ko bagwa dundo mi dong ba delay ni tin dia la kono de la timilat kene yan wo ba queen kwar ba je lat queen kwar she be let and let sha dang mo char je kon lat. So what God and Shagor Guad and Mukon link United People Alliance cannot respond and it in contain la mediator tin te Kenya tin let kel ke William Ruto and Roger ko she can proposal dan gonna gor odi ko bi dialogue bokul continue e da ko machara lonkeja ajana ni am chikan ladan gwado no we mean that chamal chaje bilele chebu wewe dia chana linga gwatan pa wuri chale Srilo Thomas Srilo la kuar men chal kesoma South Sudan opposition movement men tiki Equatoria wutta ji Equatoria jo chala chere ja coordinate to man peace initiative men janate ka tejja ga long ta kana lat men yam ajana gore jende en wode da kuma chade je ko release den akulu wen yam everybody can all this party gor kan re ma chade je ko mi goro nyana be malu bo won yam ko de net kana mi ma char mi ram de yen we mean that tomorrow bala kana nyok kuma waji yen an amura ka shodu we kan tika ba ka kwida ma char right now ka jan gwasa me we kan kana goro bi ma char be barare ti jan net kana gwan wo re ga me shimbu chon ka dak ma char karwa da so kujimo Dr. Machar Abirar, then Banakula way Kamal. They definitely know that. Unless you also meet an origin, she surrender Kakir. Kakir means surrender Kaja, Gujan origin by election by Jalacha election child demelat. Tell me, child fair, Mababen. And yok, Dr. Machar, no quarter again. Let's say China Yalarnana. I could remain Katijan. Kaji Kuar de Nika. Bakamat. Kabonten contentual ke unify force di kejiram dan tika authority kene jikwara impossible lo jikone no de kele chaja nangre wike jongle state chana ka panal nanga je ka panal ka kwinguka ke ka jongle ka kwinguka o changa jino jen gwada dana bumni jen ka dak machar a cinga dak machar cha ko yen jikala kamanan let kene je kene to content re wike juba you the general tell him shall mal. But bomb alone be malvin, but solution ode ring machara bera. Which ring machar brar, then good, but now we come al. Coring macharche malche look again a cool week a wiki juba, Cherode committed and over Malben on South Sudan. There I'm sure committed then Dr. Machar. Reading idiot take on a chitok, Chewawa, Kemal Cheno, Coram non mal, Micheram non mal, then she the cancer they were. A gen bel ka jen wer man no jin ngum wi ka jare wi ka juba ka ngi jeno korteten but ngai kon yalla no ti dial yan ga ka kangu kamal
mi jira mi ci mal ci no den buwe reide ka ci char ba la jene char nga la jene char ne enten kontin chol kon ke international community so international community kaneden kon be mal bi no so on me bala jen andana de kona lat en o kaja report me mi jira mi jidit kan waro 9 TV channel gorono jin bi de nyane de ko ken ka be subscribe ka bi notification bell je twan committee mi ci bre gwasam be chwa mala ci be kaji ka pet an bana je ka report dian bi atega mal bye bye